I can't believe how beautiful you are. Dit was vir 'n amazing tyd geweest want ek het nie ek het soveel vir ander mense geskryf dat ek nie regtig as 'n kunstenaar self goed gedoen het nie. En toe het ek net tot 'n besef gekom as ek nie nou doen nie, gaan ek dit nooit doen nie. En ek het basies al die werk wat ek gehad het gestop en besluit ek gaan fokus op niemand in die album opneem. En ek het by Dave Thompson by BMG ingeloop daar en gesê, Dave, I want to record an album. Ek was nogal nervous geweest en hy sit so, hy kyk so, hy sê vir my, Joe, you know what? He said, I've been telling people around here for a long time that if we treated you right, this might happen. Come out right. I let them go when they take flight. 'Cause words will fade like falling stars, but you find me in the meaning of my heart. I can't describe what words can justify, and I can't talk to you when you take my breath away, but I know you need to hear it, and if you only knew how I try, but the words don't always come out right. I let them go when they take flight, 'cause words will fade like falling stars, but you find me in the meaning of my heart. So when I get it wrong, don't let it scar, don't let it scar, 'cause words are sounds that can't even start to sing the melody in my words don't always mean the most. Dit was amazing geweest want dit is die enigste single album deal wat ek dink nog ooit deur 'n major label in Suid-Afrika uitgegee is. Maar ja, dit was die begin van baie goed geweest en daar's nog steeds mense wat nie weet dat van die Niemand Songs ek is nie. Wat dalk ek weet nie of dit 'n bemarkingsissue was daai tyd en of mense net nie musiek soos dit verwag het uit Suid-Afrika uit nie, maar dit is amazing om te sien nou hoeveel nuwe kunstenaars deurkom en hoe amazing die standaard in Suid-Afrikaanse musiek opgaan.